Ajawi kamataya paubing. Chief Minister N. Biren Singh LM Block li kara da khalaiji zingtun Tangkhul kadam now long ZTKL na mamiyamara gji pongshok hair. 2019 batch IRB rifleman candidate sping with result mashok mi aga atum ne BJB li khanet mamimara chi hair. Governor Laganesan District Kaikhawi Deputy Commissioner sping li ngasopam na ngasan ngaye isa hair. Lay kayang thor aja the Tangkhul Express we pau Chungsangla Jajo ina pami dalay pau bing may sa ina nganangrum sa aja Chief Minister N. Biren Singh LM Block li kara da khalaiji zingdun Tangkhul katam now long ZTKL na mamiyamara kaji pongshok hair Sarkar li kagdom mamilu la Sarkar rani li sharuk mukhilu kaji hi ZTKL na federating units ping li jizami hair LM Block li Sadbhavna Mandap Bangala Police Station Tharkat Kamirad CM Karagaji Kangaran Khaleli Magapai Maragachina Birena Gathan BJP Sarkarna anti-tribal policies Chichinda Chief Minister Aina Speaker li boycott Sarakala Katam now long na Kapoli Maheng Sangmi Ranglakha Aina Tangda State Sarkali Corporate Masamarada Ajahon B Gachangli Ngavau Gahaina Chia CM the Tharkat Kamiragaji Sad Bhavna Mandap Pali Aina Tainem wi ngachai Kalaina Kala Ngaleji Kung Kharijina Chika Kamina Chia Tainem Katam now long with President Chihanchok Langkham Nala Ngarai Gacha Jiza Kami Mihaira Chia TKS na boycott Kasali Gadom that Tainem Katam now long Nala Chief Minister LM Block li Kakachili Magatom Maragaji Hongshok Haira Chia Tribal Existence Identity Ngalegala Ngashanli Sadzagi gaji threat kajangkat chiva state sarkarna gaji TKS na hangda situation masaga by atam rau rakha hills ping data statehood sampang kawai civil movement kushok haure gaji hila long jin hanga Manipur we hill areas li sarkari khasland mangawamana kapung nau ping na gaji hangda kapung nau ping we ngalay state sarkari ningkhanai na singkawai mami hai mana gaji sarkarli TKS na paningong sakada Ayin li mighai adishur de ADC Bill 2021 chila atam chada debel samilo kachila katam now long china pohaira 2019 batch IRB rifleman candidate spingwi result mashok mi aka atum na BJB li khanet mamimara chi haira 10th 9th IRB wiwang thasang high candidate spingwi recruitment how gapok zingum katum ka haira third test results ari aina tangda mashok mila leida khalaina chia Result shock milogaji hi atumna karelila porashum gahaina. Ararakara assembly election with model code of conduct mahapok ranglaka. Atum we result mashok miyaka BJB li khanet mami marada joint action committee of the 10th and 11th IRB rifleman 2019 batch na hangda kalaina. Governor Laganesan District Kaikhawi Deputy Commissioner Spingle ngasopam da ngasan ngayay sahaira. Ukhrul Kamjong Tamenglong Kala None District Spingwi Deputy Commissioners Zangda Raj Bhavan li Aya Karajan Kasali DC Bing China Ijichawi District li Shorkarwi Schemes Programs Bing Kathada Zatna Maili Kaji Hangjiteng Rokka Deputy Commissioners Pingna Ijichawi District li Vattaklai Maramli Thagda Jiti Kabisanglu Jita Aka Adam Chada Action Kuipairada Laganesana Kazip Chili Hangsanga Ukhrul with DC Krishna Kumarna District Administration with Otmanga Maramli Pejiteda Ukhrul District li COVID vaccine Tinghang Matida Panga Shagani Hang Chikoda Shini Kap Mi Haida Chief Minister Gi Hakjal Gi Tangbang we card Tingmati Makuda Kani Kala BMJY card Tingmakuda Taruk Shajishat Hang Shini da Chiko Semi Haida Chia Ukhrul District li meeting Chiko Shaka Tumrana East Ramli Mingchan Sahira Chia Ukhrul District li opium geji mati brown sugar gram hang mati de jishad la tukhui kala poppy Louis acres thinga shashini tumrada kutum sashiman mi hairada Ukhrul DC china hang kamjong wa COVID ariga meeting tharada khani hangchiko da matina dose khere ka hair kala dose pe da ka thing jishat magada shini
ka haira da kamjong DC rang Peter na hang chithei kamjong li college aga shomilo kala leida khalai worshiping da mathamai hai milo gji DC jina governor li hang kala nambi sha tu kashung do bungtung via kangpat khunau kangpat khulen kala Kangkum Wivang NH 102A extend Samilo Kalachiwi Aina NH 102A Shangshaktu Tengnaupal Road Kala District Headquarters Aina Kasom Subdivision Vak Ngurikawai Sarajia Doctors Kalachishut Meping Wivang Kamjongli Transit Accommodation Sem the Kalachila Kupki Chihairachia Tamenglong to Mahur Shong for ye compensation Mami Laklap Richum Nauping na Ngalay Chikat Milaga Sem the Kalena da Tamenglong DC Warshang Hungyona Hanga Project G Kupkahai Tharan Tamenglong li National Highways Kani Leihauki Kichina da DC Jina Hang Tamenglong to Khongsang Shongfa Kasemla July li Kubhai Rachia None we DC Haulian Lal Gaitena Gazip Chile Kahang Thaka None li Aruhon COVID case Malaymana None primary healthcare with staff quarters Semkup da Tergat Kabai Haira Kala Nungba CHC li Semgahai PSA oxygen plant Chila Chichin Pok Hairachia Gazip Chile District Ping Jiwe Superintendents of Police Levazanga Tamenglong with CSOs Ping Levazang the District Jiwe issues Ping Governor na Yang Sang Mikvai Po Haira AFSPA repeal Sami Khwai Maramli Youth Congress in the National Students Union of India NSUI na Governor li Memorandum Misang Haira Manipur Pradesh Youth Congress Committee aina NSUI Manipur State with member pingna Memorandum Ji Aya Raj Bhavan li Vamisang Haina AFSPA Azingli India Shipaina Sagatat Oting Otshot with victims pingli solidarity Pongashok ay nang so the AFSPA Kwishok Kawai Manipur Shokari competent authority na extra concerned mipulungra kaji memorandum chili hang sang Indian military system na AFSPA 1958 wi mga ay na ngalay kalata wi Richum Nauping wi human rights violate sadalay kaji hang da actually repeal Sami Haulu kaji Youth Congress ay na NSUI na pohaira 2019 kum khaying gachang mi chikot mabitel dam ni ta jang da kanshok khamye pingli ninggashi khaya gashi phongshok da atomwewang press club major khul imfali ajahon recognition of warriors kichi ranye khika haira ranye ji federation of all tribal youth clubs Manipur united tribal civil organization kala all tribal rights protection forum Manipur na room khamina Ochot Chiwi mi matili certificates kala paisai na ngachon mi da mementos la tribal organizations kutum china panglan samia recognition of warriors rani chili wagzang mapitel dam wi aina mi kanchok khame bingchia VR Abel MK Joshua LM Raingam kala Jim Jajo atum hi Kamjong district Ramrainau Sera Thwigahai atamli Manipur Sarkarna ashimatili certificate milaga cash award mamitu achia Migatay Pingdiva Cash Award Mr. Laga Ramray Village wi Yarkoka Matili Shokarna Yankai Gahai Otsaki Magapen Pongshok Haira Kala Long Nauji Pingchinap Kagutom Sada Ashimatili Saman Luba Tingtada Akarib Yaumi Haira Chia Mabitel Damli Shokarna Policy Matalak Aina Laymida Tourist Apam Chidi Yari with safety measures like Ngarani Kawai Ngakau Haira COVID-19 mimau atamni risk kwilaga ot saklak ay na sami gahay wibang COVID-19 warrior with certificate kala momento development for rural society with secretary Jadong now ningringam kasyungli mihayra Pungyer Kendra Kamjong district li ningringam kasyungwi initiative mga ay na Kendra chili COVID-19 vaccine awareness kwira kami relief materials yaw kami hikata Mikumoli odram kangatse ot kachunga Sami Gahai Wivang tribal organizations Kutum China Maya Kangai So Kangai Pongshoka 42 Tengnaupal ST Assembly constituency with NPF ticket Wivang intending candidate Kutum da Tasang Haidam 42 Tengnaupal SC area unit with President NG Tom Virna Migushok Pau Atishuda W Morung Makunga KH Armstrong Charangkalap TK Moshilpa Atumne NPF ticket Wivang Atam Chalak ay namiga high criteria alungli Tasang Haira 42 Tengnaupal with MLAD Korung Thangla NPF ticket Sambangavai Sasaya Ka area unit china parent body ay na frontal wings pingna di Korung Thangli party ticket
mihai aka atum khoka sada resign sahora gaji hanghai saya gaji pau sambanga nupi lan hi politicize sahaira da makhamya phongshok haira BJP Mahila Morcha na politics wivang nupi lan wi aming shichin ngui haira da nupi lan observation committee na hang da phanga thangwi alongli BJP Mahila Morcha na tharkhami mishoklu maning aga statewide agitation hapok hara chi haira 82 nupi lan numit khamayon we aming aina election campaign gazet manga yimana kalachi thada ka saji manipur wi kapinga avanga rapingli mai ga shi khamina da nupi lan observation committee wi press meetli hang BJP Mahila Morcha na ashi wi tharkhami ji adam chada mami shok akha shinau long now pingnam kadam now long pingni ngshik laga agitation panglak aina sabok haura gaji hi hangmatin haira nupi lan hikum gaji December khayon tarik tharada khanidang celebrating Manipur avangarana 1904 aina 1939 di jithai ghai kaping malung zanglak aina sami ghai chi phaningung da khamayona gaji hangda avangara pingwi amali BJP wi symbols sangshan laga atumwi amang lemli BJP gathana pingwi amala sangashan chili makhamaya phongshoka avangara pingwi amang lemli sanghai ama BJP gathana pingji nupi lan li zangla maning akha BJP Mahila Morcha va nupi lan wi maram ka khalat khika magathaila kajihi committee china khanghan sai nupi lan de khamayon thochani chigathaji mashoklak rang saya kaji hangda BJP Mahila Morcha ka khayak magathaila kajihi committee china hang nupi lan de mamayon paimara kaji malai mana kha khamayon wi ka khalat nguida majithai phalung marada committee china hang poire leimarol nupi samaj amkil kanglamai amawova tammi chingmi mapwak chitua nilak joint students coordination committee MSF amsu KSA kala SUK hiping hiwi kathana pingna nupi lan observation committee na khang hot press michli wazanga more liter mai kala healthcare hikatha basic amenities khawat wi malung kharing water resources minister let pau haukip na phongshok da sarkar na khangajai khirami gi gi maramli hanga gangam lentol playground ni public outreach program aga gasali let pau haukip wazangda khamatwili department aina work agencies pingna morally BMG SY shongfu kasemji raghara mayog changri kupsang khawai salo gi hanga more wi shongfu black topping sada khalai kuchungacha general election masarang lakha kupsang haura da hanga kala more wi gomnon vang mission mang vang phaijam vang kala chawang phai vang li 250 kVA transformers la semi haura low water testing lab la semi red minister let pau haukip na hang Imphal to More Shongfali Gazette Ot Kapung Kari ping the Assam Rifles na restrictions kaparmaram lila IGAR South Way akawa ping the nasan mira the minister haukip na hang Teng now ba DHQ li Ot kasa locals kala official ping we wang transit hotel semira the lay Ayawi Rani Chili Education Minister Soro Khaibam Rajan Agriculture Minister Oinam Lukhoi Deputy Speaker Kongkham Robindro kala Lilong ACMLA MD Antas Khan Atum Lavazanga Outreach Program di District Administration Teng now palna yangsang mida yarili mida clay schemes ngada dai dawi maramli thekwi thasang khui khwai stall hangmati kada rungmiya chia Border Area Development Program wi azingli Ima Kondong Lairembi Kubam Shanglen Kasem Chile Minister Letpau Haukip na Tharkat Kami Haira Ima Kondong Lairembi Guest House Kasem Lila Anang John Mira Chia Maitai Traditional Dance Teaching Schools Kala Performing Center with Art Yung Adadai Dawi Maramli Workshop Sada Aya Kupsang Haira Workshop Chili Seminar La Samida Hapta Aka Kada Sara Gahaina Art and Culture hi itumwi yari rindi mataila kahai akana kalachi itumna Mushiman ngasak phalung marada Cabinet Minister TH Biswajit na aya kup kasangrani chili hang Workshop chi MTD DS and PC Office Lalambung Makhong Takelambam Laikaili Azadi Ka Amrit Mahotsaw wi Rani Akasad Rungmi Gahaina Minister Biswajit na kahang Manipur hi
Ngashan Kashangala Sports we aina Mingyao. Laka ka itumna arila mathame sagi gaji abong laikar faya gaji hang. Ras Lilawi classical dance form amukhayak Mimugasem music kala wartam zangda art and culture hi itumwi yaripanwi kamataya nada kala chipingje mayonti da itumna matha sangmeng saksa da hangsanga. COVID-19 ay natiga haibingwi nganay makeup kaje thay sali lubating hangpanga mira da Manipur Sarkar na notice mihair. Ajahon pi gajangli National Disaster Management Authority nala jithada notice mibabama. Financial assistance ji state disaster response fund we aina migi gachina. COVID aina mawan saga haya we shim kurjina applications kala documents ji district management authority li misangi gachina. District administration we officials pingna paisa ji aadhar li link saga hai direct benefit transfer aina sangmira. Officials na gahang atisure da COVID-19 mimao aina state li mi tingkani kada tisang haira chia. Kasangka witili Ukhrul district li COVID kagaza akala malay thura. Hang da kalay hi arishangkala ngaha kawai li active COVID case makalay li kahang na. Shimli gaza gaba magathela laysa paya. DSO report atisure da arishangkala COVID care center we aina mi kanili aya discharge sada ariri mingjan sada take high active case akala malay mana. Ladluida aji we kamataya paubing. Chief Minister N. Biren Singh LM Block li kara da khalaiji Zingtun Tangkhul kadam now long ZTKL na mamyamara ji phongshok hair. 2019 batch IRB rifleman candidates ping with result mashok mi aga atum ne BJB li khanet mamimara ji hair. Governor Laganesan District Kai Khawi Deputy Commissioners ping li ngasopam na ngasan ngaye sa hair. Aji we pau hena ngachang haira nganadak la intum zai korali so kami zimik shok ngasa serana.